Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kenang banyo ya ka hok baikit baiba, kumbala bu renti dak sorkar, ka Gentia Hills Truck Owners Association, ringkat bat ka All Gentia Cement Clinker Transportation Association, Klarai ban aipor hadu ka kadwai trek matau bana jeliau arhajar arpau halor ke jingdawa ban penkiuno ya ka baikit dobilat bat klinker kendai tingka simetrik ton manla ka kilometer kumbala bu renti da ka sorkar jela ya ka negarai la shim ha ka jing kendo lang jong kinong ilam jong kiniki arli kiseng ha ka bala khot lang ru yiki he jong kiniki karkhana sai ne ka jingalang Henry ki bamshim lawan poi sekini ke jelang ke bala long ha conference hall jong ka Central Cafe la thlabo jowai ti la ba pi yo publicize peki nga jinga chem yang je sin yang in sengi he kamon gini ki notification yang ka electric na January sina March atau yo ye ka pun krek kam hai wa ki truck owner ki transporter ki babon de jingbo truck yang ki man ka ko no he ka sarkar ka notification da penku ka bara na ka arpia caka kendi tengka kerai yang kejingi cemin ni kesini, ividan hi ukwa appeal kita ki cement company, wah ya notification yang ke kandidate pada Januari arja arpau untuk kam kita. Wah itu ipole ini de cimi kerai, ni kerja isi, wah de ipori ki kam wah arsni, ngado mustep, ngado kandidate, ki cement company usnya baki pun kerekam di notification hewa ya kebara yo di kampung sarkar ma epori ki yo kain dor thmegi punyone do khar artrik to ino i daga dor thme me comply ki in yang gaje isi lechimi gobi garai go ya transportation hajing to cement ye clinker negita company do mi chikit wan ki destination yang ka state bene chabar yang ka state stop ki Ustaz nak ki. Lupinga kau person yang ketrap onar association yang di Mansudan. Tak kejeng itu, begini ke notification wada, wada isu ke sarkar kat letterit Januari arjar arpa. Kejeng itu begini iman nakapor cukup kapor waktu wah kejeng daluti yang ibiki itrop wi berabor dukulos. Kado kamte ikerpan iga ke sarkar khamtam lagi transport department gua to upai lagi khamtam lagi lutis keni gari motor ti de kerpan jing itu tada itu da ini ke nutrition dekate kate da bo ile ugatarit ya ga cement company wato naik sini goto naik fratrit to ye chami haini ha central kopi wato ye chami yo ipumba jing itu ni yo implement gani gedor pet gedor thmei go ge sarkar ichu bi ikam sendai tengka hado khadat tengka kadu gam te da I de khut I gisman factory wo kretlan gi hmei da pha ki jiti da poi ki jiti la so da poi ki kot hake am ni kretlan gi kadu gam te I da nei da am ga joint meeting yong I wi chomi wo to kret kam no gi cement factory ye ni ga dor bur ge sarkar ye da bo ile wa kapor wa to upkrek kam kya hadok khat bitrik thikna ladok khat bitrik to la daga degini ga dor bod e sarkar degere government ladam kamte ikam ki troponar ne di jon mitin yo transportar I regam I mbanse I hablai kulti wa uya tho e gelat kulti degi gelat wa kulti le ini li yong Kecuali meeting di dekat bayi waktu kami kami itu stop terus sindan, stop basement. Dulu kita kubelai media, kubelai amnam borok, kubelai